Juga spesial buat Aje Production. Asik. Asik, asik. Juga terbingkis buat kedua mempelai. Lagi masih perawan memang baik, lagi masih lengoan cuek baik. Barang ingsun akar karo laki, ake sing ngelet-ngelet di. Memang ning jaman now lagi trending, sing lagi ngetren rangga anak siji. Ibarat ayam angren pas netesi, wis lagi galak-galak. Iwak kabeh tak dirubung